ngonang tao mo yong mulan teman mulan ta we tam lak chin hai yong ngonang halan lok pua teman mulan lok lak alo hem yichi kunyak hem khame tau khama kawang da to lai bu hem kawang di ma ngop pu mik sau mali lok kalai lak chingna mulan tim lak teni sai mulan cham se yong shall we all stand together 355 nap mai wang simpai is yi non na ai tai pu taman phe niom pa hayang hata achau khum chung ma tenia achau pa nyau punyi hayang chisu kresa yang yi punyi sa tai to yang kunyak katalan montaun nu ching ba o sinato khum chung ta dan kaya ong ok tege ayen amai pha bo taman muilan kaung na min yong pha hayang pai ngop na man da puna ya po awang na to chai tamnang atok mo sot pulana amai makata yesot pukitenang amai mo sot pulana atok mo yenang pukitenang hayang mo ni khakma chimongonang hayang atok komantaman konggam pua kawang nok wang simpang masonang jauh satu cai temnang teningan ni teman muilana fona naha mapu longmai tengui chonda bada konggam bu cuwan teman nginang katong nu cuwan de laiwan da cai pua teman na wili pa nyai sama cai nang lainang hayang pue katong ni teman kibu yen kata lan li mak percaya wanda yong sip silang na kata manggi cipa pai kuyanga country atam hok pu teman nginang Russia hai Ukraine ni hok pasa tungui semanlak hangu yising banahalan civilian lan tui pu teman cai peyang ki Israel hai Palestine lana Bible mo hok cai nguham bayau teni tungui se Hamas mo pu iman hok yang ngonang hayang Bangladesh mani mai hok pu teman muilan nginang mup posai ci kata ma tui pu li pu cayang ki hayang teman India ma Wayanat ma Kerala ma waklem ta yang cingcalan sama tam yang sa tungui se mang teu pu ko i tungui hayang pu man teu pu ma ngonang sinang hatawa teman akeng ni ma cai pu hayang pu yi cai pu yingi pu anuk avong ma ngonang pai atau lili taiwan da teman ka on min yong phalaka hangi bayo fene yok ayen ni pak mai pha tam yang ki tau khema tau ka wang khum ching ma pai pu cha basiong ngonang imanu au singbu kresan atam ngonang pai tenia khum chung na pai ha puni senga hangge yi bua anuk awong ma yopa khambu ma ngoyang pai da yang lipu mangseng ngoyang pai da tawai nong ma kan ma yopalan ngonang pai yang pai teman dekan buka wang hangi be fena le ne to kai ma teman muilana
kawang na minyong pawi lak pangolak jine nang tau teman phai kawang ngau cha ilak hatau iyang phai ma teni pu tuisau kawang depan phai kipisiam ti kolan o sin pai ngonang iman sot pu nyui mayong yang kawang de wong yu yo patui wang lak jine tong tanang tau teman phai kawang ngau inang khumching pedanda minyong paw phai ong dau tau pa te pu kho da yi lo ong dau ida minyong pa dau hayang ida yi lo dau yongwan pa a mainang ia kan bua kemyenang hayang ia monghem bua cinda ngolak hadawa kau ngawanang sa teman phai yup lak sini pakpad nangi kawang hilak mui masih yo patambo sausan balanda naka katalana teman kunyak da akan bima naman simyu simba sodandu inang bai naman kunyak juta ya jam lui fast miang buja jam lui nak lang buja se atau ki iwan da jam lui ota te ham nang naman lili ba hau nang bai apyo atau ki hau ham nang atau ki mo tawa ye fast way sai lai wan da ting ting ma fast bu ki teman ngi nang jam lui teman haka fast ta nang mi phai chimwan da mai si bayang boy kunyak jam teman tam chimwan dia fast bu jam chimwan da yamai po pongam nang to khema teman jam lui fast bu to nginang anyene se kpc mo bu teman nang ngilak yom nok te pai bu lai wan da alang wan mu alang hipong mo to ki sot ching da pe jang konda wo konda nyin pai baro to ngui sa yong maya hatu ki pai amai mo wan do hatu ki yom nok ala pa wi yang phai mia 11,000 10,000 chim la khai ma mong lo pai lak sa teman mulan te yang ge yang boi tan ning anyu cham loi fast ba cham nginang hado fast bo tan ning anyu fast bo kari lan fast mo yang hado parking pel lak ina ayang ma kap parking mahang na pet pa si cham me do hado yi pu lam sa si la kai sang atama SBI bank song mo to yang yam pai bulan no cham ngo hado cham loi fast bo atamya ane yui nong nok so makari bek na miyang tau yang yama ong bulan no chamgo ane atama nam ning so makari ya ong yang parking yui yong oi park tau yang yama yi yang yum nok tem hayam pai bulan tau kita mana fast food cham chimwan de ba poklak ni wonang tau kema atau kia kawang ang ching da wang tang da ong lak ching atau kia raslak yang kawang teman ya sa de teman tinglak pemong hempu atau ang bi temnang teman kawang mukti swa tam hem lok percaya teman pai pa chay namyang laki ngonang pa chay longsha tau yang phai ma yangan music school iman akong nida kaong mukti so tam hem long lak chini pakpa tam nangi
teman mulan sing nang hem kaya kau ngau ya pai pu hem kaya kau mukti swa tambu se hayang pui hem kaya kau mukti swa tambu sai chi katalan tului mai tamnang atama hem chai yang takhaitin balan tului mai tamnang ya hamato nyai balano hem chai myang ma ya hama sinlui tamnang hayang hato hem ma ungwung tion hato kaya kata da myang hatam ngonang mulan lokku nang hayang pui kawang awyen de hingau pha tam iman lok tam ngonang ya sanyali mong may yanang minyong panang pa jelong siya hayang ayangan music school iman kongni da kata sinlui dama kau mukti swa dama hem ya payangki hayang hadaw ki hem lok po hipak cha hem lok po chuwan te yang yong te po hipak cha ngoy kalak taw kema atamo so tong po kau nga pa ungwung may po hem man bulan hipak pi ma kau mukti swa dama nang lok po hem kaya kata sinlui dam nak tini hipak pi ma lok kayo sa akong do chay dam nang lok po ni da kau moy mansi sa teman phe kawang te to puya apa ya hayang tak kaitin palan yoblak nam nulak cina teman phe niyom bat hipak padam na tawa mukhalan noman cina tayali alan meang nei tamlak cina tienlak hayang noman cing wuwung wulana wuwung wuleka mayang ngolak hawan de chat lan mapu kadalan lilia numanda mongmai se nyiklak hang ching ne ima numan ching kamek a nyuilak ching ne mai ma bu fai ngolak ating lak bu fai tobu pan phong yang monglong ya pai bu toba nam no lak ching ne yalak pa ti kon lan de bak pana hymn number 202. Ai ân vinh tự ma năng sâu sinh ngô hoàn thân a say ma phơ ký ơ năng tây than hoàn thân năng môi hay man la na cha cha y lệ ya yong wan pa vơ linh phơ tây ma ya san la môi hay món lần cha cha y lệ ya ca quang ơ linh bơ ta lệ ya môi hay món lần cha cha y lệ ya yung wan pa linh bơ tê ma na ya sa la chư đại mong sang hằng kỳ kỳ nang nang thang pem a yi bu se ngo bai a mỗi hai man lan nghi ma mong chẳng wang ai la nhị bi bu me nang mai long ok la mỗi hai món lan cha cha y lệ ya ca quang ơ linh phơ ta lệ ya mỗi hai món lan cha cha y lệ ya yung wan pa linh phơ te ma na ya sa la Vang thư ai ông ở trên ma mong chẳng ta sinh a say ma ca quang ngô năng nhâm mê thang ngô năng mùi hay man y tơ quang bê lan ôm lang a kim ngôi ya thô lấy mây ma châm pa lang môi hay món lần cho cha y lệ ya ca quang ơ linh phơ ta lệ ya môi hay món lần cho cha y lệ ya yung wan pa linh phơ te ma na ya sa la Teman ya pebu toba sehingin
หยักหลายพาตัวบุคงคิมบุกาวางยักตะฟันฟ้าตัวยกไปบักยังนี่มวยมานะดำบุบายังวันบากาวางนางมิยงบวยนางยีลานเอาหิวยักยังยดำให้ยังพงจงยังยดำเบวังยักวันเดวังไงวันเดกาวางนางเช่นเดมวยมานะดำบุจึงมิยงบุฟ้านังหาดูโยมหังเฮวานางจึงไม่ดำงกาวางนางจึงเนียไปนังหาดูดอกเตยุยเมอันยวมงไม่บุหังเฮพาลังงอันยวกาวางนางเดมงไม่บุโตบุยาไปนังหาดูมวยยูกาวางนางเดติงลักบุไปพาบุหาดูกายอันยวกาวางนางมิกติชิวาดำนางให้ยังนางผู้ไม่นกกาดองยูมาจาลนบุตุชมจนลักให้ยังอันยวเอาเย็นนางเดติงลักบุไปพาอีมานันลิงบุตุชมเงินกะฮัมบุเมหยักไลพากะฮัมบุเมให้ยังหังเฮไพเล็บยังขยับอยู่ตัวมากาวางนังมวยมันลักเสจานบุเอียงงนังให้ยังนังเดมิยองฟ้าบุให้ตัวชิเฮงินนังอาเจ้าบุไม่นกสุดจิงมาชนอะไรวันเดชวนบุลันทุมันเอ็นยัยวางงวยทำภาษยุบนังตอนนั้นเสียวปานังมวยเอียวอาเมนทุมันอันนี้อุจลักไปอีเอ็นบิวมเลเดอร์เอ็กซิคิวทีฟเซกเรตรีลันเดอร์ยานบูมบูอันนี้ผู้ไม่นกลันเดอร์เงาลันพาบุคีแต่นี่อันนี้อีเอ็นบิวจึงเนี่ยยุบไปบักยาลักให้ยังทุมันสเตทฮูดฮัดเอาอันนี้ทุมันจึงเนี่ยโลมาติมันน้ำยังบุให้ยังบุยหังให้บ่ายาฟันไปกลักไปลักจึงเนี่ยนำโนไปบุเมFND offer na miyang bukibu ano hadaw mong mo yamong bu hadaw kibu yafan chama ngonang hayang boy leaders lan gaya 13 August ma ano government of India lan pay hawlak ngawlak jingne hipak ijang ngonang tau jingne teman moy lan na yopu mo umpa sa pumenok kadalanda request na miyang bu iyon view office pairs mo bu lai bay ngonang hayang atumana hadaw ching na yoblak hayang atuman society hayang atuman wan kon ching na hadawa tak cha na miyang nang taw kama kawang da hadaw tak may dampa sa tumana yoblak ni sibu ba ma kadong yu may bimdang dama tak haydin balan mong sang mong miyang balan lan jing no yalak pa yoblak ada malai ma bu nyan pe ngonang tau khema uyen tak ngonang gi Yesus Kristus ada ating lak bu pai nang yen ma mai bu mai dambu tau ok lak jing ne ating lak bu nang yakai cha ya nang ya hayang nang soching ma nang yong bu ok lak hayang nang ating lak bu yakai cha no bu jing ne Yesus Kristus ni jang de chun bu gi nang lak hayang kawang angan wong tailak hayang atawa nang jingne moiman ngonang adam yong yo okpoe ating lak pu vai yui takaden bu nyui mayak ka chonyang yisigama ating lak pu vai taukan kawang da tun hayang yo pu oklak tau jingne kawang ngau hadaw gi enang hayang yuyoi so chingme yong pu oklak kawang teman lojing hayang wong sau khi hipak mà chăm lắc chừng này chín đợt tiêm yang ngộ bù ba, tao hay cả động như nô bù, boya boy, hay yang cả đăng lan se yang chừng alu đờ sip ya boy, teman ji nhầm lắc, yang chừng yang mok, ngau ya bioi, hay yang amiang ngay cả đăng lan bai ya bioi, nhầm lắc. Yenang, hang ching ne, nang tenap, nang tak ching ne, nang mong sang bu ching ne, hayang nang ayen hayang noksa ching ne, yongwan ba alo ching, senang lidigi. Tau ching ne nang tak mai lak, kawang nang dalana tamlak, nyam lak yenang, kawang mabu, kanyen wang ha, angan wong nang me experience ni mang yelak ching ne. Ating lak bu pai yop ya short pulan tuman o numan chine yop champaning
ยองบุลันนุมาโนยลักปะกาวางดาจึงลักบุไปจิสุกสตานิจงนิเจียงเดจนยาเสียทำนังให้ยังเข้มนะอินบิวฮัดสเตทที่มันนำยังบุฮัดเอาจริงนะตอกทีมจริงนะเสฟันฟ้ากาวางบุสมัยบุบาจุดไอ้คนจงยาไปตมันก็ตกฮิลนำยังพาไม่ดำพาเสจำสิวไปบักยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้ชาวบ้าอาตาบายงวันบ้ากาวางฮัดเอาข้าดงยัวนังยักษ์ตัวให้ยังอาตาบ้าข้าดงยัวนังยักษ์เทียงมาลิงดัมบุกิยิชีเบอนุอมยังตุมันลำเบนเข้มยังชูมันคงคิมูยุยยิงได้ตุมันแมงยังกาวางนังไปทุกใจบุฮัดเอาข้าดงยัววังลำมาบุยมตุมันอมยังงอนังแต่อุชิงนะวังดังกาวางตุมันยัดได้บุวังยังวังยีอมยังอไปนังตุมันยัดได้เดบุชูวันไงนังจ้าเดข้าโกบุตักให้ดินจ้าเดมงชีมงแมงบุตักให้ดินจ้าเงายิ่งใจหูบุตักให้ดินจ้าเดอมยังยีเวนนกบุตักให้ดินโอ้วังดังกาวางอีดอกอียิคิมจ้าเดโลลำบุตักให้ดินจ้าเดพวยเวนบุตักให้ดินเต้าชิงเนี่ยตนับยาฮาตักให้ดินพายโอมาปงยังงอนังชูได้เชมาดักบูชีลาอปงยีเดบุดักบูให้ยังวันลีดงวยเสอินยังไม่บูเชมบูดักบูเสจิสุคริสต์นังดังเดยาไปนังยี่เชียงเดจนวันเดนังคาดลันเมงอบูตักอีเดวอียคิมบูวังดังอบากาวังนังเดฟันพาบวยจิสุคริสต์เอาฮีบะงานวงเอาฮีมินมาตักให้เดินบะไม่ดำยาไปบาลันเข้มนะดำมิงเมาบาลันงี้นะดำนาบันบาลันชายนะดำลีบูลาซัสโนยังไงนะดำฮามานังคาดลันฮัดมาตักเตยสวดยังงอนังตักเตยยงยังงอนังตุมันจริงนะฮัดว่าโยองบุตรีนิวตุมันยังได้ไม่ยกให้ยังไปวังดังขวังนังซิสมาฮัดว่าอาจิงอาบุยงอนังเจ้าจริงนะจริงลักบุไปอายันยงวันบากขวังนังสงดานังกาดลันยาไปนังนาซาเรชิสุคริสต์มันไม่ลักอ่างวงพาดำเดให้ยังนังกาดลันสังบุตักไกเดให้ยังนังกาดลันอนุกาสิยาสังบุลานดำเดให้ยังมงสังมงเมียหังกีเสยเกียงดำเดมงสังดานดำเดให้ยังชุดเดอัลลาจุลเมอัลลามงเฮมอัลลาวังดังอบากวังนังมบุพาดำเดให้ยังตมันอินบิววันคนมงเมตมันยูบุกวังนังสิงนังเต้าจิงนะนังมงบุบะหังเงาเต้าบะอาดานังไงนะดำพานังเด็กขักสิบุฮิบังเมให้ยังตุมันจริงนะเสหังเงวงบงนะเมียงฮัดเอาขักสิบุกวังนังพากลักเจ้าจริงนะตุมันวุยยูวุยบาลันนะกวังนังมบุคนจงยูพาเสไล่ไปยังนังปุไม่นกพาลักหังเงยนังให้ยังบ่เจ้าอาดาบายงวันบากวังนังมบุคนจงยูลักจ้าเบสิยงบุเต้าแค่มานังตุมันวุยลักจริงนะเสเลงอบุอีนบิวลีดเดอร์สลันเดก็ต้องยูพายกบุคนจงพาสิกวังนังพาบุคนจงไปงาวีวันเดดุลิงวันเดอันนี้ government of India โอนังพาบุคนจงไปอันนี้ฮัดเอาอีได้หูบุแม่กวังนังมงหาบุให้ยังตุมันไปคักชิบุตายดำอัลลานังตุมันข้าดงมาอาตาดังไงดำลักเสอจิ้งลักบุยงไปฝันผานังยบนกตะไปยอให้ยังข้าดมาบุฮัดเอามาลายนันยังไปงอนังนาซาเรชิสุคริสต์มันนังโซซันบาตเววังดังข้าวังนังยักษ์ฝันฟ้ายบดำบุยให้ยังนังจานยีพาเสยดไม่ดำลักงานวงฟ้าดให้ยังนังไม่ดำบุเจ้าเสียยุยยันนกสามะปงเจ้าสิงห์ดำสิกวังนังไม่บุเชงนังงบุเชงนังงานมวยลันฮัดเอาไลน์ยานาพาบุลานะปงเจ้าเนี่ยดำพาเสนาซาเรชิสุคริสต์ฟันฟ้ายบนังตอนนั้นเสวปานังมองไอเยวอาเมนสุดท้ายกวังมวยมันละกวังตุมันยบปุริจันละตักพาลันจึงในยบปูให้ยังโตปูซึ่งเงินนำโนตัมปูนิยมมาตัมปูไม่ยันนังเก่ามวยมาสิ
Yelak pasau teman kau mukti suat teman hem cacaya nya nau silau ya ada hem nolak kini pakpa teman lagi. Good morning, everyone. First of all, I would like to give thanks and honor to our Almighty God for giving us this wonderful life. And secondly, I would like to thank the church for giving me this opportunity to sing praises to our Almighty God. And the song that I will be presenting this morning is At Calvary. Chai tau yi eng bu hayang la iwang bu hadawa kawang ngau hai hem hayang
ana kawang kata khongkam de yu ingwung phau tu ya san bai hayang yalak wat chamba samai bahaya cho chamba samai kawang tu ki phat myang nya nau de ya san yali mong ya poi minyong pha poi hem kaya taman ya ha sin loi tama hayang taman meng ha taman chungna yalak wa ta bo hing ho kawang mukti so tam chin da cho nang yaw sa po chai tam nang tani lo khalai ba khong lem de yong mong mai bu ha to yalak pa chai tam nang sa taman kawang ngau ya pai bu hi pangolak tani ngani hem music chai ka ma philosophy paslan taman hoi track ma hai lok sen yang a ado music chai ka ma taman hoi sing ba lok tai nang bu ana ta ma kata tam lok pungin nang ana ado ki taman khong kam ba to ka meng ha dai bu kawang ngau ya pai lak chena taman tim ta hayang meng ha ngolak chena mai mu tim ta lak chena taman tani bu sai chi kan ting lak chena hatawa won bu yi chi ting i pai amai pa yup nok hai chamba yup nok taman anuk abong masot pakata yingi ja tau chena taman khushi ngonang bu hayang hatau yup nok ma kata tama akia mix sui bulan photo yip ya po si pu ki sangi bu atau ki bulan atam jangon nang pai taulan dia taman consider ni yang lak yisi pu yang se hayang poi atau kamera kem yang yonga nang ngopu khongkam hawa atau ki hawam nang to khama yonga nyamlak ngonang atau taman yaha mu tai talak hayang mai mu kanting ngolak china atau ki kamera kem ngowanda taman konya wanda lai wanda atama mingu song yichi bak totally si pu nginang cha chamakan neng yang lan sa si pu ana atama yak ni phe hangi ling ya bi singba lan sa sangsi atau ki pu hau nang to khama atau kawang ngau da chalak chena taman yong tai talak chena atau screen da lai jang lai konyo pa da lai jang lai chai kama nangungi oklak tu khama atau kanting lak chena tu itam nang meng halak chena taman mulan cham se yong ha yong wan da kawang ngau ya pa yang e hangi palam nam nolak tu khama kawang ngau ya pa lak chena nyom ba dei pa tam nang ki to yo pe bagya kaneng wang ngoi bo chao ba da kawang nangaya kawang teman mong chang sing nang o wang dang kawang nang tuman mong chang yom ba atan chabu chena da ba khim ching ma nang ngau chai ok lak chena ya ham tim ta tam ba ngau lak pa yen hayang chai bulan nang ka dalan cha ki moi man daw lak kana wang dang kawang nang yak ta chi su krisam pan pa yu pui dalan na so pa nang mong ai yeu amen shot ke Asia yang butuman fai fellowship pastor Ahad hayang atoma chimong bu pumanok long mailan members sa mailan ayen pay oktage mong may saya ponaya nang anya ina yin kem oyong shubu ngop na myang kama taba kimjing yama pay bu ching na hayang teman fai ke bishop members lan fai cham sa kawang yu bekem lak ching na sa nang hayang aninok umbuda pumanok mong maya ponaya butau yalak pa China tamnang tanap tumana lambu lan atau book of Acts elak chapter 1 mabu verse 5 tengoi elak hayang atani taning bu wang beng ma atau book of Acts konyak pangchim ministry phang ma Bible study pha pumanok lan ma atau ya do se ibu ngau ngonang tau jina adam pumainok ma hado lambulan laya Bible study pa so ngono aniu hado pa bu nyu jing ma akan manoman o mangono ok num jing de ye wanda isma chamba pumainok wanda hayang boy kbcm jing na linde bu hibak ma ngau pa ya byoy konyak pangchem ma hado Bible study na taning book of Acts ma bu phalak jing na se ngaulan yan bu Kia Bible study ada book of Acts tanap hai pa wanglak ya pan mai do bu ngonang tau kama chapter tamadat ngonang hayang han yu ya wang biang kemai ma aching hai ngonang tau pa ma anu special Sundays ma ngonang hayang Bible study verse nilim linga toktaka anyai anu yoong ngau dai wen myang ma random ngau bu ki ngai lak hayang boy hibak tale yang ka toman hang mai lak tau ki toman ngau talak hibak ka ya lak chingna tainang Bible app kay lambulan
lai apong cha leng cha mo bo nga rangu ye tuman cham si elak. Book of Acts, chapter 1, verse 1 till 5. We are going to read together. Tuman cham si elak. Ep sob na miyang kama tuman cham si e daha cha ni lem. Awang pa lai tep me. O Theophilus. Jisua ling ne. Hayang nhau ne ibu asay tawa nyan. I wang de inbu ni man ngui. Ia li ngai pu lambu lande yaha achau kaya ngau kiang fa. I sang pong phai me iman tang de ni de li ngoye ayen me ngaye. Ia ka wang ang ching cheng ngawe saki mawe fawe yuning nyingke iman de ngaye ho. Hayang iman fai chimme ngok wande iye iman de ngau kiang fawe e. Jerusalem pu tak tai hayang boy apawe janbu hing ho hang hi numane amapu chai hatau chingne tane ngokai hang chingne chonne yang ma paptia dam hayang boy ni mayang yengo pa numan yaha achau ma paptila. New Testament alaba chinga chipuma books 27 lai tamanyin ngonang Matthew, Mark mawangbu Revelation ada tangaibu mongme. Hayang hado 27 books ngobu yoma Gospels Matthew, Mark, Luke, Jonah punga umay siyang history, epistles, prophecy salaya hado ki hi balan ngau aniu sidilai aniu pungau si bume. Book of Acts lambulan laya pungau kategori ne sunang. Hayang Luke anyanbu se mabu scholars land view hadoki ngonang. Lainyan ba nanga imin nanga yi hayang boy hadoma laiwande sing okpuma Luke nyanbu language hayanga e jiang se hayanga tau nuhoi book of Luke gospel Luke e nyanyanga jisu yomubu pin na yombu ba Luke alo gospel writers lana jisu e pin lan ngona hayang boy Luke pa jisu pin lan na yichi e hado look like gospel look like nyanyanga Anu tau de chepe nyanbu continuation ki Book of Acts lambulan lai hadau nyanyangi tau jingna Gospel Luke and then the Book of Acts hadawa author nyanba Luke se hadau ki singyaha traditionally siong bu jinga hadau view hol na myang nang hayanga hadawa kada cha nyanbu se hayanga New Testament me ngobu ngaumuk content yoma Gospel of Luke hayang Acts Book of Acts ni me 27% of the New Testament contains hado Luke nyanbu kan mengonang hayang hado Luke nyanbu lai nyanbu lilia tamana ibu pumainok te nyanbu ngo atama akung de nyanbu ngo atama pumlum individual de nyan bungo bukai hayanga the Gospel Luke and then the Book of Acts written to the person named Theophilus individual person pumlum de nyan buyang hadau mui layo hadau ki ngi oknang hayanga hadau tu mana sing okpuang screen me tim ngok pun miang pun phabu oklak
verse 1 me awang ba laitep me O Theophilus, which means the book of Acts is not the first book, but the author is referring to the first book, that is the Gospel Luke. Awang ba laitep me hadawa Luke laide refer na miyang bu hadaw nginang hayang hadaw Luke lai chapter 1 verse 3 lai ha hadaw Luke lai chapter 1 verse 3 me Bible study ya chinga Bible de chitui tai ngai lak hayang boy mayang ai hibak ya lak ching ngang lak Luke Gospel Luke apong cha aliang limme tau kai Theophilus tau lan cheng awang na memu tau yoong maye tai layang ge hayang nang ching ne tau yan kong kumbu yoong maye nyan lak se tai yang ge se hado lai nyan ba Luke Theophilus te nyan bu clearly hado nyan bu nginang hayang hadaw ki orderly nyana Bible historical account to the person named Theophilus hadaw da nyanbu tomana ni oknang hayang hadaw ki nyanbu ma tomana ngi okpuang Theophilus kata men na chilak ama in the first place hayang boy Theophilus teman miang balan kawang da kan bulan kong kembude ibune miang u chia se anu telak kanjang onang the other side of the coin is Theophilus means lover of God or friend of God hegi ibune miang kama the lover of God the friend of God tau kawang da kan bulan kawang pai yong kan ngok bulan pa kawang simba sibul miang kama hadu kawang dekan bu kawang akan bu kawang simba na au hingok busi hadu teman tau kanu tailak cha ngonang hayang hadu verse 1 malai wanda book of Acts chapter 1 verse 1 ma O Theophilus sengi wanda Luke lai chapter 1 verse 3 ma actually not O Theophilus hayang boy his excellent Theophilus sengi ha sabu English version ma teman ka nginang Greek original version mo hagango nang bu ma tawa the root words yam yatai hayang boy Luke non-Jews Jehudi ka dana yemyang bu hayang Greek nyan bu lai nyan balan mango bu yo mo yo ong sophisticated Greek pai nyan bu se language expert lan jam ha jam e toga ma do lai nyan ba Luke Theophilus the address na myang wande Theophilus sa teman Bible mo bu ki ka nye ka yadai hayang boy his excellency governor si buki the honorable so and so si buki nyeka gospel of Luke ma hado the haka address myang ngonang hayang boy tanap teman ibu book of Acts chapter 1 verse 1 ma simply O Theophilus hagang inang hayang hado mo reading between the line lai wanda it is quite possible that Theophilus kada ayong chana myang lak kada lili na myang lak yung standing tall society men ngai kada na myang ngok lak hayang Roman officers ata yomu iyo chana myang sulak hayang iya Christian no myang nook pumanok ka na yichino hayang boy aniu
Christianity teaching. Jesus Christa i pungau hayang Christian wanglam chai hu bu. Apong tau hu bu. Aniu mai mai sing hu bu. Yo onga teman Christian teaching de interest na meang buka da. Chana meang lak. Tau kai ma Luke. Tau lain yan. Hayang Luke out not one of the disciples but the physician. Teman yo ma doctors ma ngonang tau jena iya doctor caya fansa teman ngi ong nam. Hayang doctor lan tawaya kusi da anyan. Anyo doctors physicians lan lain yo bu methoda random de jinyo. Hayang ba yo ong systematic kong ke bu scientifically find out na myang yang tau jing na physician Luke yo ong skillful in his historical narration, in his writings. Tagama Jesus Christa pungau amay mong do ong singa detail sing lak jing na gospel pungau mangonang hayang by the gospel of Luke has more details and orderly. Hadang onang. Tau di cham chepa the book of Acts a historical book. Hayang hadaw hangga anyo pumainok cha lon. Hangga pa cha laya Jesus Christa i penlan mabu. Jesus Christa mabu pungau amaya hangga pumainok anyo kadok nyu cha lon nadam. Hadaw cham anyo may evidence and events. Hadaw narrate na miyang butamana. Ngiya tayo lang. Hayang verse 1 mamu. Jisua lenge. Jisua lenge. Hayang nyaw na ibu ase tawanyan. Jisua hangi lingbu si. Iya lingbu. Hayang lenge wangbu tu iso. Jisu Krista kadong yuda payang konyo ngolay bu ngo yang ki. Teaching, preaching. Aniu takadan may dambulan ngo yang ki. Kanyan wang hatuiling bu ngo yang ki. No. Hadaw ministry. Hadaw ministry. Lenga wangbu. Hadaw. Tau jing na hadaw lenga wangbu tuiso. Luke yong maya hadaw nyanbu hadaw jang ibu ngonang. Of all that Jesus began to do and teach until the day in which he was taken up. Verse 2. Verse 2. I wangde inbunyi mangoy iye liye ngaibu lambulanda ya achao kaye ngau kiang pa. Verse 2 awangba ngau kiak alieng me. I wangde inbunyi mangoy. Jesus Krista wangde ongbu bungau ngonang hayang boy hadaw ni mangoy se. His early ministry, his ministry on earth, Jesus Krista i ministry tu so kadong nyuma leng pay bua deal what i wangde manong bu de ngoy sa leng pay yang ki. So his ministry coming to an end while he was on earth. I leng pay bu tu so hayang sa taw mapay iya wangda ong malak. So that is the picture. Lainyan ba, Theophilus fabu details. And he is keeping all these records. Hadaw iyan bu tau jiyang, ninang. Hayang iya li ngaibu lambulan. Da yaha achaw kaya ngau kiang pa. Kada mabu, kadong yung ngonang hayang bu, the chosen ones. Ili ngaibu lambalan. Ya achao kaya ngau kiang pa angbu hadaw jing tomana ninang. Hayang let's come to verse 3. I sangpong pu faime. I sangpong faime. I mandang da ni teli ngaye. Ayen me ngaye. Iye kawang ang jing jing ngawe. Saki mawe fawe. Yunying nyingga imanda ngaya hau. Jesus Krista i punap mabu. Tang bem de
ngôi bù hay e mang trong de yu bu de ngôi bù sang bong bu đâu không kim bu đâu không kim bu anh yêu đâu không kim bu bong đâu phải mẹ sang bong phải mẹ iman tăng de ye 40 days teli ni ngôi ayen mà ngay Jisu ipilan liyang bulan hadolan pai ho yang ge kadung yu kadalan mango yang be not all the people hayang be kada khonga de kada nyitte aniu kada pan menyi de se akan ma Jisu yang yebu hadau gi iman be ho yang ge hayang Jisu bilan pai cham ha yang ge ying yang ge hadau khong kimbu evidence proof kadalan ngi ngonang geja sing ngonang geja sadau record lainyan ba Luka Theophilus the Jisu ching mai abong daulak ching na nyan bu hadau nginang hayang Luke laima book of Acts me o Theophilus se ida hakan ye katai bu ngi wanda English version me Gospel Luke chapter 1 verse 3 ma ida yo ong bu excellent si ada address payanga isibu menyongam bai phabua and you book of Acts me ida Theophilus min mai nye ka dai bu lai wonder it's like he's already converted the recipient of this letter the Gospel of Luke hayang the book of Acts letter dobu ba saji pumenok kada na miang ma buki mixom liet o taina hayanga obo pumenok kada na obo monglip yang jam seteman pumenok kada na miang ya bai we address each other no dear brothers dear sisters no hatau ki teman na chai naulan nyai naulan kan dai bu uchai opa sa teman atau ge dai nang hayang boy ka dok new menyong ngom bai wangsam the honorable the his excellencies se ibua pastor de yisigama ti kon de oh teman pa me hatau ki teman yi yisibu yichi hayang boy hatau term teman yichon mayang yichon aniu yichon hang na teman Krista ma chai ngona acho ayong yenang ayong ba jam in siong si in nyai acho lan jam aniu siong si jam in nyai Jisu Krista song ma teman moilan cha tau jing na hado ma Theophilus senyek ka dai bu ye bau bu ki aniu hado shu bu jana sedamana okla hayang tat swat the commentators lainyan balan edisema dokalai bulana hado feedback ising ma hado opinion panang tamana mong no ok yamong no hayang boy hado ngau tamana seng ya lakkan hado gi nginang hayang ni teli ni ja si kama jia bai si hasbu ni ban si kama ai mayang abong yedo si boy 40 days Jisu Krista yang pai me kadalan dang da ngai ho yang kadong nyum me ngo do yang ge tuiling yang ge hayang cham ha yang ngo yang ge tau jing na hadau account neret na myang bu hayang yang pai me hang he tuiling ya bu hang ngau ya bu liai mo hang ngau Jisu Krista liai mo he talked about the kingdom of God. No, he talked about the kingdom of God. Ni cha isa kadong ni ma tuiling sau sana ngopu ngawa kawang ang jing jiang yang ge jing na allow business jena. Teni Easter Sunday ni yang kadong ni ma atanja 40 days ngopu mong ma hangi nyau busi again the kingdom of God. He had no other business before his death and after his resurrection.
his business staying the same. The kingdom of God. What is our business, by the way? Taman jing na hangi business si. Kawang sausan balan taman jing na siya. Sausan yulan taman jing na siya. Pumainok jing na manyi hangi business ngo. Tinyi hangi business si. Hayang nganyi hangi business ngo lang. Nang kadong ni mengobu nang akyang nyo nang mission hangi si. Hangi na ngo ubay bu. Tinyi hangi na ngo nang ye. Hayang apay mahangi na ngolaksi. Daw ating laklan pumainok. Kawang angjing pungaw tamahan na ngo ubay bu. Tinyi kawang angjing pungaw tamahan nang. Hayang Jisu Krista manyu se angjing pungaw tamahan lak. Jisu kawang angjing nyaw lay buki Verse 4 ma, hayang iman fay chamma ngo wanda iman da ngau kyang fawa Jerusalem mabu tatay. Hayang boy apa wa chanbu hingau hangi no mana amabu chai hatau chingna tana ngoke Jerusalem mabu tatay. Yung specific hatau mabu move na tamyang yo. Nyi hibak sing ngonang. Mayang suan na yaji. Iya wang da ong dalak. Hayang bu ayen mangok wanda. Hingau suan ga ija. Acaw yaha sunak. Hatau apa acan bu ngonang. Hayang apa acan buwa. Tau wang da ong yang tai da pay me. Tau dak yi galak. Hatau suan galak. Hatau. Ya lak. Tau jena tak dai si wanda. Hangsin nyi hibak itai ba ngok busi. 10 days Pentecostal day. No, 40 days kadong yung mga oji so ong dapay ma 10 days sebu ba me. Chanbu. Wang dang ka wang apawa chanbu. Hadaw ya hingaw sok yang gi. Joel chapter 2 verse 28 and 29 mangokbu. Ano Isaiah 44 verse 3 mangokbu. Ezekiel 36, 26 to 27 mangokbu. Zechariah chapter 12 verse 10 mangokbu. Maabu reference ngola kayang bo reference atam hadaw gi hadaw acaw yaha. Yulak ceng, pailak ceng, ngailak ceng. Alang ba ceng cepuma ngaubu temana hadaw nginang. Itu siyem ang bu hadaw nginang. Hayang hadaw atak nangay bu nginang. Hayang ci suwajam. Luke afong 11 verse 13 ma hadaw yaha ajaw pailak jang iyang gi. Hayang hadaw yaha ajaw hinghawa hangisi spirit of truth. Ngau ting ba hinghaw. Hadaw yaha hinghawa hangi si wanda ngau ting ba the truth. And that truth will be the living water. Ayen yang namyang lak. John chapter 7 verse 37 to 39. John chapter 7 verse 37 to 39. Hayang hadaw yaha acaw. Oba shon lakay. Oba hingaw bay lakay. This will be with you. Hadawan nang pahingok lak. Abide in you. Nang pahingok lak. John 14, 16 to 17 madaw ngilak. John 14, 16, 17 me. Hayang hadaw spirit, to keep the spirit that abiding in you nang mangupo hadaw, it will bear witness to what? Jesus Christ. Jisu Krista sagi palak. Hadaw yaha ajaw. Hengawa. Hayang hadaw yaha ajaw. Kaya sagi palak. Hayang hadaw yaha ajaw. Hengawlana si iwanda. Anyo Paul Galatians apong nga aling panmabok ta mga ngoy bumong. Galatians chapter 5 verse 16 to 25 the spirit taman nga bu hadaw yaha ajaw will not fulfill the lust of flesh. May yahu liang wow tay buba hadaw ata ngay na yatamlak hadaw yaha. This spirit will not work for the flesh. May interest jing na. May liang bu
tuy de hadau yelik lak hayang hadau tu yeling lak hayang bu hangi ngai lak si 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 13 me it will produce the fruits of the spirit hadau achau yaha ya bu kaya yaha alik lan calon ngai dam lak hayang a Krista pemma hadau yaha alik lana mabu wong pong na myang nang tau ching ne let us turn to 1 Corinthians chapter 12 awang ba Corinthians chapter 12 the apply ha akim ne verse 8 awang ba Corinthians chapter 12 verse 11 dang we teman cham se e da 1 Corinthians chapter 12 verse 8 till 11 ep so ma teman cham e ha cha ni lem hang ching ne ka da cha de ya ha ka ye kon chong phanang hayang alau cha de ya ha cha ka ye mu singaman bu phanang alau cha de yaha kayemu ading lakpu hayang alau cha de yaha cha kayemu maidam lak hingho hayang alau cha de yepen lakpa tuilingpu hayang alau cha de hingau nyaulak hayang alau cha de yaha lancheng ie okpu hayang alau cha de ye kaya alam mawa ngaupu liplak pha taulan se yaha cha mu yoi mongbu ke kada cha de tam taulan hingho lingnang hadau ngau matot lakhu nang hadau de power verse 6 mo wang yang book of Acts ngoi glak han yui lan ngau da lak temana awang ba first century Christian land hangango according to the physician Luke's account mà bu kawang ngau chai da lak chai bo se de kawang muhimat mong mai yanang minyom phanang taman phe niyom bada kawang ngau hangi ba taman pumunok akong wangbu church history hatawa book of Acts hatawa lam putui lai mo nang hayang ataw tani matang akong wanga nyaw tamyang ki yung mong mayanang taman moilan yung pacamha atawa kumdungoi sa ipok yano pa alaw kasi no kono yanang ba yung maya nyawalay tamlak china taman yung pumcamha sa idam nang chay moilan da kaong yalak pumasi hem pe kay taman moilan tuwi temalok hem kunyak hem epo 385 kolim tatat mga hataw hem epatanlak iman pa yung timta batan na hataw hem lok yang phai ma taman nung yusot pa cham se yup po hipagya tui solak yup umlang ngau mực taw hataw kia ngau tamnang namacha ma hataw taun chila mo po kibisium seha taman kadalan service amay taw yang okay sang yang chingyu bisaya chi hayang bu siyong kadalan phailai pu ma yong bulan ma ngonang taw khay ma phailai bu kadalan kibisium pumunok phang ma yan kadalan phailai ma yong ngonang iman yan iman noksa chingna ayan amay yu yopa namacha ma namani ma lainyo na halan hataw mon taon mong ma sin kadalan lainyo na halan ngonang ana kunyak kadalan outside ma yan ngopo ilke chimwang yang biye me tungoi sa yang alau tigri tungoi sa lainyo bu kunyak chilalan takhaitin ba atu amyang phetaho tampau sa lainyo na halan chingna yopa limseu pama teman kibisem Kristen noksalan chingna ayen amay yu yoplak bali seu pamya hata batui sau so tamna china minyong pha yoplak to khama to hem lok soyang phaima ning ye sot pa atau yop pa solak chine nang ep to myang ma mulan cham yong ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bulan jam saya yopa tu iswa yopa. Ya saya le chao sangat yen kau pa. Angkai ya lak menyong pa pue tu behi pa yen me nang man pa nan cingna. Tau cila mu yang henok sa cingna pun cingna yo kolom cingna. Hele menyong kataran saya yen me nang pa. Ainyo na halan yang kecil yang ainyo na halan harus simona. Ainyo na halan Chao payen kawang kibisem kresan nok salan. Awi nok samu anu kasih lolam anu kasih pangatir mengain